yesabatha imini yesabatha mayibe inhleko kaNgcwele isandulelo sesihlabelo somthandazo wesabatha isihlabelo senkumbuzo yezizukulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu Bonke Jehova sezulwini afika uJehova phefumulo amen umuntu uyaphakama azisho isibongo qhamuka ibhizo ngaphansi kwayiphi inkosi mawusofuna umbhobho nomuntu obehlabelela nanqamuka ehlabelela ebese bengihloko lezo zinqoka kale nkosi adedele abanye ngoba sibaningi sikhulunywa sibaningi kambe mhlambe isikhathi sokwasibusela uNkulunkulu mhlambe sesedlulile lesibali lesibali amen bazo abanye ngapha wena ngapha ozazi insizwa bane omama nodadewethu namkhosazana ngomdlalo kepha amadoda basuka bahlabelele amen Ngosibusisa amen Mama kubekuhle kwabangcwele ngingwaqabashi isibongo lapha endwedwe ethempelini enkazimulweni ebukhosini bakwaCibana ngelilanga sathunywa inzala abantu esibongo sakithi kaCabashi lapha ekhaya lomphefumulo ukuba sizoyithethela amaqala wawasho kodwa ukolindaba ikhuluma kwesingayazi thina uthi njengoba nibiza ngokuthi ningabakwaCabashi nje nina ningabakwenzuza ngoba uma wami uzala mina intombi yakwenzuza engazange lodolo engazange ngikhishele ngishisele uthi mina ngasala empini yaseNgoma ngizange ngilandwe ngadlwa izinja kodwa njengoba ngilapha ngiyabonga ungena phakathi kwaleli khaya nokulazi ukuthi nikhona nina nisizukulwana sami sesikhombisa uthi ngaphambi kokuba nikhulume nami indaba ngifuna nilungise indaba kama wami ongazange lodolo uthi ngashaya uvalo kulula nje ngifuna nihlanganise imali e110 rand inkomo ezo11 leso nikhiphe imali u10 rand ngicela ushembe ukuthi akawenze ube izinkomo lesi bese nikhiphe u20 rand nikhiphe udwende liphuma kanzoza luyakwaCabashi niphinde nikhiphe futhi u20 rand nimukele udwendwe lungena kaCabashi
bese nikhipha imali u50 rand seziyawushaya sekuwumshado uphelele lo sakwenza-ke lokhu maNazaretha sikwenza uthi lokhu niyokwenza ekhaya lomphefumulo manje indaba esiyixoxayo uthi omunye wabafundi hayi ngiyibonile le ndaba mina ikhona uthi ngibona amadoda esihlangene khuluma kwangathi ayabanga bathi laba abanye hawu bantu bakacabasha impela senasikhokhela ngemali encane kangakuthi uthi lo moya kulaba hayi vele kuqala inkomo yayutheni la uthi uthebona eseqhawulana amadoda uthi ithile insizwa ngasengo wabona icala lithethile besilapha ngolunye usuku sigcina uzalapha besilethe imbuzi ezimili ukhona insizwa akithi yahamba emhlabeni yahamba kabi kwase wenziwa izinto lezi zasemhlabeni kwayiselungisa ukuthi ayiphindisele manje la ekhona uthi akekho ndawo besilapha-ke enye imbuzi limele lokho ngoba umuntu njengoba kuvela yena khona umuntu baningi abanjengayo namhlanje manje laba bantu baloku beqhamuka ngawani lapha imndeni ulindele ukuthi akiwe phambili ngoba ufuna ukuhlala bajaha ukwenza imisebenzi namhlanje uqhamuka omunye ungena ucingo kimi belungiselelisa bathi laba bantu singamaphoyisa sesibopha umfana wakho ulwe nomuntu wamlimaza awuyabona bakhuluma ngomuntu engihlezi naye manje ngiyabona ukuthi ushuthi khona icala noma khona mhlawumbe wafeledele ngoba emva kwalokho seqhamuka omunye mfowethu uthi hayi ngiyakuthuma hambe uyotshela umfowenu utshela umshumayeli ukuthi mina ngasala ngenkathi kugeza umuntu angingenanga ekhaya lomphefumulo ukuthi akangenanga nekwakwenze njani asazi maNazaretha kodwa indawo yalapha ekhaya lomphefumulo ikhona maNazaretha osayewabosisa ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni unyazi nezulu ngilapha abangcwele ngizobonga umsebenzi omkhulu owenziwe uShembe ngomsombuluko ngifika nomntwana la wafika waphelele ezandleni ubani ngabani lokhulumayo uVusumuzo kaDlamini ekhaya kwaNongoma phansi kwenkosi umntwana amen bangcwele ngithe basika la nomntwana sibike ukuthi umntwana akekho right ubambekile wasibuza uShumayeli ukuthi ngabe umqaleni nisasho ukuthi ebusuku ngabona eveni ngesonto sabona ukuthi nathi ayinganathi seza lapha ekhaya lomphefumulo ngoba singenawo amandla ukuthi sizokwenze njani kodwa sihambe naye bangcwele umntwana esevukile kodwa iphele emehlweni phakathi ethempelini namhlanje uyaphila ngiyambonga uNkulunkulu ngiyayikhetha inkosi yamaNazaretha amen ubani inkosi oyikhethayo ngikhetha unyazi nezulu ngiyayikhetha inkosi unyazi nokhulumayo uSiphamandla waKhumalo entabeni zaseShowe wakhoza okwesihlanu namhlanje ngiza la ekhaya lomphefumulo bangcwele uShembe ukhona la ekhaya lomphefumulo amen ngithengilele ebusuku ngase ngibona ezinye izinsuku ngoDisemba kade ngibuya lapha ekhaya lomphefumulo ngabona qamuka India esisebenza nayo lengibiza lethi wena uSiphamandla waKhumalo ngathi yebo yimina laselidoza la hamba ngale ngathi indawo esecollege wabaziye ema-college mangihamba ngifika unebhokisi elikhulu elingana lento lapha phambi kwami kuney'ngane ey'ntathu
ayinayo imilenze zontathu ngapha kwesokudla ase ngibona nembuzi ezintathu makubongisha Amen. Ekhaya mfonela umfowethu osebenza ngaphakathi kuyiphoyisa lapha phakathi Khumalo. Uyamfonela umfowethu kade ufike umuntu lapha uthi usebuye enkosini. Mayebuye enkosini uthi ucele umshumela umkhwanazi bamsiza umshumela umkhwanazi akamsizi yamziba nje akamsizi ngalutho. Usethabeze kuye amsize umameke wayisangoma uthi mntami nje ungona ngihlela ngaphandle ngihlela esikhotheni lapha ngaphakathi basathathe isigodlo sami basishiya ngaphandle. Manje ngizocela ukuba utshele izingane zami zifuyele isaphe isigodlo ngaphakathi. Ushambe unamandla banazaretha usikhipile isigodlo njengoba uyisangoma sikhiphe ekhaya mayibonge inkosi. Amen. Uthe uma esho njalo mfowethu wathi uthi uma kunabantu ababili abahambile baye eJudiya bayomcelela ukuthi aphucwe amandla nabesaba yilento ayiyona. Mayibonge inkosi. Amen. Base ngibona mina ukuthi hayi indaba sambile sathatha imphefumulo safike saniyela ngeimbuzi lapha ezine lenkomo. Mayibonge inkosi. Amen. Nkosi kusamazwe mazela. Inkosi enkulu esehleni uyazi Yesu. Amen. Mfana wami ngicela ukukhuluma ayibonge inkosi. Amen. Amen. Ngizothi nje ngiqhamuke emangangeni ngoba kwakhiwe lapha eMpola, umuzi wakhiwe lapha eMpola eDazinuke aphansi kwenkosi uShozi. Ayibonge inkosi. Amen. Ngeke ngibe mningi mangcwele wenkosi ngenxa yokusaba njalo noma kuningi nje okuveziwe uNkulunkulu ngaleli khaya lomphefumulo, kodwa angeke ngikusho konke. Ngizothatha nje lokhu okodwa noma okubili. Amen. Mengifika la ekhaya kulomuzi oyingcwele ngathi ngifika ngathi kusezulwini la. Amen. Kanti njengoba ngithi kusezulwini kukhona abangaphatheki kahle emhlabeni uma ngithi la usezulwini la. Amen. Bathi wena sizwile lapha ekhaya emphefumulo uthi wena isezulwini la. Aweka nemphefumulo isezulwini ndeke usho abantu basemhlabeni angilele bangiqonda nje ngqo. Awu kwathi ukuthi ngiyigulela njengoba ngothanda ushembe ngempela ukwesaba uvela ungabi nakho. Amen. Ngothanda ushembe ngempela uyayiveza noma ngawuyifihle kangakanani ukuthi usuvela ukuthi uyamthanda ushembe. Amen. Ngaphinde ngasho bona manje ngisasho kusezulwini la. Amen. Angeke kukhulunywe ukukhulula kwenzeke zonke lezi zinto ezenzekelayo umuzi abamajiya benobaba usimelane ngonkosi nomshumayelo angeke vele bekanjalo. Iy'kondlo zonke y'philisa abantu, iy'kondlo ey'khona ngabe somthandazi senyanga ngabe sayo ayisasebenzi manje. Ayisasebenzi lezo y'kondlo. Akasekho umuntu omthandazi oyini ozodlula le ndaba yale ekhaya. Uthe uNyazi wezulu ayikho inyanga engaphezu kwakhe futhi asikho isangoma esingaphezu kwashembe. Yabona njengoba ngikhuluma into mina engiyazi, hayi ngingizwe beyisho noma ngingizwe beyiphupha. Mina bekile bandla mina leZayoni umfundisi nje ngempela. Ngafika nalo futhi Jehova, ngafika nalo Jehova ngomhla ka-2 kuJanuwari ebuhleni 2020
Ngamfikele kanje. Sengihlulekile uyena. Sengihlula. Bangithuka buka usufike ngathi wathi usumbonile uNkulunkulu baba wathi hlala eduze wathozoma la eduze kwami. Kodwa indaba enkulu ila ekhaya lomphefumulo. Nasi isibhedlela sobaba omkhulu sokhonkola okhulukhulwayo. Iso lesi. Hayi, ungagijima ukubhuza kwala kushanga esifuba mfunu funi ikhaya lomphefumulo kuqali. Lesubekile ekhaya lomphefumulo sukubuza Jehova phezulu. Ifikile la ekhaya kwathiwa ngiyothola uthando mengifika la ekhaya ngiqala angengisho ukuthi umuntu ubaba wanginika uthando ukuthula la ekhaya angisho kabi kancane ayikuba ngithenga amehla kwanginika uthando kwabumajiya ngifika la ekhaya ngathi ngifika la ekhaya noma nezimpi indlela engafika ngayo nalendlela wenza ngafika izimpi. Kodwa la ekhaya ngifika ngisaba ukuthi bomajiya wanginika uthando waveza ezulwini engihamba wathi ngeke asambe sebaba sokuthathuke kwababa ngesandla saJehova bese Jehova safike sakhuluma noNkulunkulu kanti ngiyayiphusha le mbuzi sengibuka lezi mbuzi ngempala yazi ngentanda yoNkulunkulu ngokulungiza la ekhaya ngokuthoba nokuzehlisa akekho umuntu owukembe emhlabeni ngaphandle konyazi akekho umuntu futhi ohlakaniphile okudlula unyazi naphela isonto kuyelwa mina ngibakhalahlalweni nami kuyelwa kuzokuya kuyelwe ngoJulayi ngoba ngibhathiswe kube kuhle ngene imoto bangithela nesihlalo okwazi ukuthi ngosiphanga usipesa sikhuphuke phinde futhi siphinde zungeze babilo ngumdikeni nabo bangizungeza ayibambi inkosi Unyazi ngithanda ngento yodwa ngoba noma ngabe ukusiphi isimo noma ngabe ububi omdlani noma ngabe ungcwele kangakanani noma ngabe unezizono enjani akekho umuntu okhona emhlabeni onothando okudlula unyazi. Unyazi lithanda noma ngabe sekunjani ngoba ufika buka inhliziyo baba bathi awuyena ngazelelwa ngithanda ngifuna kodwa udinga ikhaya lomphefumulo qala. Udinga ikhaya lomphefumulo lomuntu kuphela qala uyabona lento babayisho kumina yathi ungigulisa bethi hambani lompaphatisa nimlingu yakhe mhlophe ahlalemva ngamafundisa linde wasuwayisho lento bangezwa angingawuthakazwanga nasengiyakula ngoba phela lento ungiyitsika ngiyisayona ngasingenza kakhuluke ngoba ngazi ukuthi nginikezwa ini ipromotion yakhohlwa ukuthi ngizeshembele imali kanti ayihambi kanjalo ekhaya iqala kephi ekhaya lomphefumulo qala akwazi ukuba umfundisi nokuba umshumayeli la ushumayela khona la umfundisi khona ungakwazi ukukhuluma ngalo muzi umfundisi yabani umfundisi kabani ungakhuluma ngekhaya lomphefumulo umkhohlwa umshumani kabani ungakhuluma ngekhaya lomphefumulo umkhohlwa noma kunika siphi isikhundla la ekhaya ukuthi ungakhulumi ngabona ekhaya inkinga ngoba lo muzi lona okabhomela bonke abantu bazodlula la ake bese ngifika-ke la nangu-ukazama bathi ekhuluma la udodakazi wakhe ekuseni ayibonkosi ukhulumile bathiwa akaqede mina angangazi angisho ethi ngithole umsebenzi lapha esibhedlela akusebenza khona ungawakhe ukuwakhuluma ekuseni angisho ethi ngithole itoho kanti iyolanda abantu ukuthi bangithele ekhaya bangihambele inkinga yami nakofa ngiyohlinzwa umhlumela lana emlenzini kaqoshwe kuyetha kathi ngingafikelela ebhedlela wangena udokotela wathi akehlela umuntu ningamqali lokumqala kwanele mqala ngekavuke ngithele ngiqoshwe esibhedlela sengihlangana nonina kwalo mntwana kade ekhuluma la ngamuzwa ngezi ngoba ngamazi asengithi ngimbingelele kanti seqala indaba la ekhaya kaloke ngihambe nabo-ke baze bawile sengize kanile ekhaya angaze ngifike nembuzo eyodwa lobathutha akethuthwa mina ngayiletha-ke nami imbuzi ngayiletha imbuzi ngisebengiyilethile imbuzi ngayibona lento ngiyibona ebusuku nganginikezwa uba umajiya ezulwini sengifika nani manje ney'mbuzi
wathi qeqe amaliqeqe Yamthanda ushaka manqola benkosi inkinga yami inye nje ngisempini kwathi into engizoyinqoba izonqoba ikhaya lemphefumulo kwathiwa ngihlalele ekhaya ngazi fanele ngihlale kanjani utheme kusuka lapho-ke sengiyambona umama ufakazele ingozi engiyilethile wathi umama kwina yamntanami wathi ma ngoba wena usuwadlule nje wenzani la wathi uma hayi uyamfanga uma wadlula ngokuyikhunga wadinga kakhulu athatha intambo wayihenga kamfundi usangathuka uma izokhuluma indaba ukuthi uhlala ekhaya uma uthe uhlala ekhaya lemphefumulo ngizohlambulwa lowo uma wami uthi uhlala ekhaya lemphefumulo Nkosi kusise ngizwile Yekoma hayibo Raymond Mthembu esikhaweni enkosini uDube ukuzalwa ke lena komhlaba yalingana kwamakhaya mothi ePutukezi cha ngivamisile ukuba khona la ekhaya okungisumisayo namuhla yilokho kufike umama uma efika kunabantu ahamba nabo ababesilisa bathi awenze umnikelo ongamashumi nothurani igcwala izandla ezimbili uyihlanganisile uhle umuntu emukela amasi uyihambise ekhaya lemphefumulo uyocelela uma wakho intethelelo konke ayekwenza ngoba ayikho into angayenzanga emhlabeni ebuhlungu kimi nakubantu nasesizweni so-ke njengoba ngila Mhlawumbe phela wayenzani cha waye eganga nasebusuku ekharatha enayo yonke into ngishinyoka uqobo nakho konke nje nabane wethu abawu4 konke abasekho kwaphila mina ngabawuqala nokugcina manje ke uthi angizomcelela intethelelo namhla ngoba uyabona ukuthi usuyayiceba ziyabaleke nyoka manje athi lokuvuka manje uyifihlile uma phela ungayivezi into uyayithoka ifutumalisi nicebe uyishi umkhuba kamama wakho cha impela nokuhlala ekhaya wayengathandi elwa nobaba usuku nosuku enenyoka nezikhova notokoloshi yonke into ekhona ikhohlwa emhlabeni umama wayenakho sonke abantwana bakaNhliziyo konke nje okubi nokukhuluma okubi nokuqalekisa nokwenza exoshela amakhosikazi kababa sonke namuhla ngizela ngizomcelela intethelelo kuthiwe uma ngibuye ngibuye kuzothi uma ngifikisela umnikelo uma ngibuye ngiphathe inkuleko nemali futhi engangazi izandla ezimbili ngiphinde ngicele ukuyisicelo kundaba ezitha kuyinkinga ukhokho nomkhulu baba kusaleliyazwe bathe mabehambile mina bengagoroza qala ngagoroza uzala ekhaya lephephule ngathi ngenaphi umzulu nezingi lithonga ngewenza uhlelo bakhele amazulu bafika bathi hey akekho umuntu ongezukuza la Amen sengibanikelela-ke bangcwele kwathiwa ke wenza iphutha ngoba unikelela abazali bakho njengoba ukhokho wakho nobaba babe amakhosi asemhlabeni ba amakhosi kabani uma ushiya isizwe sabo iy'ngane zachitheka esizweni esasiphethwe ukhokho bakho ziyawutekisa ubani njengoba umshumeli majiya esha basho yonke into nabaseyingozi lakho konke kwathiwa uma uyinkosi kufanele uluthathe lolo daba uma kuhamba izingane lazinikelisa kufanele uthi nesizwe sokhokho bami
esasibuswa abazali bami ngicela ukuthi leyo mindeni izizwe ezazichitheka ushema iphehle ayigeze ayiqamba amagama enze zonke izinto zingeniswini. Angisho-ke indaba zithi ikhiya esitolo ziyafana kodwa kayivulelani kushiwo kwimo sephutukezi kosibusisa Banazaletha ingwele namhlanje ngize la ngiyajabula kodwa futhi kunokunye ubuhlungu futhi obenzekile. Ngijabula nje ngijabulela okhokho bami bakwaKhulu abahambile baya enkosini uMakhulu wakabekwa esigodini sasoyaya eShowe kodwa ushadele eBhunwa. Okhokho bami bathetha umhlangano kaJanuwari phuthumisani inqama enkosini uyazi lezulu niyosibongela namhlanje ukuthi namhlanje sibahle. Imali yayinganele ngazama ngenganginakho ngazama ukuhlanganisa ngoba lelizwi lalilimaza mina kakhulu lingipitshiza lingilimaza. Ngahlanganisa engihlanganisayo ngathenga okuhle okufanele umveli nqambi ngahambisa. Manazaretha le ndaba yala ekhaya lomphefumulo inzima ikhulu kakhulu idinga ukuhlonishwa. Amakhaya obaba adinga ukuhlonishwa. Ingilosi yasekhaya lomphefumulo uma isifikile ekhaya Manazaretha ingcwele idinga ukuhlonishwa. Umuzi fanele uphathwe kahle. Ungabibiki inkulumo ekhaya emsezintuthu intuthu elimaza okhokho lapha bakhona ngoba bayakhishwa. Iyakhali insizwa ubaba wami ithi hayi ngeke lungisani lento kunengane ethuthe indaba zokhokho yayihlandekezela manje sekunentuthu ekhaya. Ekhaya sibhizi sithiwa nilungisani imbuzi ngokushesha nihlambulule lo muzi nixolise engilozini kaShembe ngoba kunentuthu. Bayalwa usuku nemini laba bantu bayasilwisa ekhaya. Kodwa namhlanje umbhuti ugijimile wayokhuluma washweleza wakhuluma namhlanje basamukele jabula kakhulu bethi ingilosi ibuyile ekhaya. Nkosi yami yazilezulu ngicela ukhumbule ngoba ngiyanweshuzwa ngapha nangapha. Abasekhaya kama nabasekhaya kababa kamama kababa
ngikhumbula ebhulwa phasi kwenkosi uDlamini eyakhela amakhosi. Bangcwele benkosi, ngizela ikhaya lemphefumulo sokwesithathu namhlanje ngifika. Okwelandela lokwa namhlanje sasile siziphethe imbuzi eziwu5 sizocelela okhokho basendulo nesizukulwana sonke amacala babewenza besaphila kulomhlaba socela umnyazi wezulu ukuthi asigezele bona abathethelela amacala bawenza. Bangcwele benkosi asifike ngoJuni angisazi ukuthi kwakumhla 20 bani kodwa kuthe ngoJanuwari ephela kwafika isibonakaliso kimi ngilele kwangathi sike endaweni eyitende kunabantu abaningi engababona khona. Sithema sesiphuma kwangathi besithandaza, sithema sesiphuma nobaba wasekhaya wakhamba umuntu wabiza ubaba wasekhaya wambuza izibonakaliso. Ngamshiya Bangcwele ngangena kurawundi esihlala kuwo omkhulu. Nangena kuwona kwazwakala izwi liphuma kubaba uNyazi lwezulu lwathi bathi abakhambula sebehlangene sengayenza imisebenzi baxolisa ukubuyisa impendulo. Bangcwele benkosi sakhuza ungcwele nabantu ababelayo kulolo tende bakhuza ingcwele. Kanti mangiphenduka ngabona izalwane ezazihleli emsamo zihleli phansi. Kwangathi phezulu lahlonywa khona amahlathi amasuke ehlatshiwe ziyaphila layo Bangcwele ukuthi akube kuhle. Kwangena umama thizeni ehlabelela isihlabelelo ngathi mangithi ngiyasihlabelela kwangavuma ngangasazi wangitshela wathi sihlabelelo 22. Bangcwele benkosi wathi lo mama kube bengisheshe ngafika ngabe sesiqedile uklina lo msamo. Bantwana benkosi kwathi isonto elilandelayo kwaqhamuka amadodana wasekhaya ngasekho azalwa yimi yasemadala bephethe imbuzi bethi sicela ukuthi lo muzi wale ikhaya ugezwe. Ngathi ngibona Bangcwele ngabona umuzi ongathi soyagezwa ngilele esibonakalisweni. Bantwana benkosi shembe uNkulunkulu ngezikhathi zonke. Amen. Yalikhetha uNyazi. Igama lami nguMqasha waSibiya eMandeni ngaphansi kwenkosi uMatholi. Emasontweni ngangizohlawula ikhehla elalithi umaqhamuka njena ngesango futhi uma sezofika ngasesibayeni iphenduke libe inyoka ingene esibayeni. Kodwa leli khehla lalithi umaqhamuka liphethe isikhwama ngesikhulu esimnyama silibeke phansi negceke. Samhlawulela umkhulu wayedume ngomutho ukuthi uyagembula futhi wawuthi uma ngabe enempi umbuze kuyena ukuthi awazi umbono yini usibanibani futhi lo mutho wawumuthi ukuthi ayabalale umuthi wayelokhuzanayo. Simhlawulela before simhlawulela wawinisa umfowethu u10,000 wathi tshela umfowethu afike imali engango4,000 longihlawulela ngeenkomo zemali sakwenza. Kuthi uma sengibuya ngithi uma ngilala ngizwe embhedeni engathi inyoka iyagibela iyeza ngizwa ngihleli ngithi mina hawu kade ngohlawula ibuka yini manje lokho ngesesi ngizwe inyuka engathi ngaseyingweni kimi ifuna ukungena ngemumva. Ngithi mina lo ubani manje lona oqhamuka ekhupha lesisu kanje ngithe nangasasa kwenzeka kuthi uma ngihleli ngizwa ngathi bandala enyaweni ngithe kuthi uma sengilele bathi ngiphakamele imoya yezangoma mangiphakamele imoya yezangoma mase kubona amanzi amnyama seyaphuma lo muntu emanzini athi wemzukulu uyangibona yini ngangafuni ukubona umuntu ephumelela ngangiyivala impilo yomuntu omakoti babeza kimi bezolanda umamlanga nganginenyoka zami ayikho
nedotisat ileyo lesithi nyoka sekhaya ehlaza loyo nyoka-ke leyo yilogogo lo wabulawa yinyoka yakhe owayelala nayo manje uselala mina ngaloyo nyoka leyo ngicela ushembe asusiyinyoka kumina esifulini bahleli ngeyinyoka esinyeni inyoka ungangihleli ngazizwa lihamba egcekeni ngiyakwazi ukuzwa ukuthi ukhona umoya okhona kodwa wenyoka sengikhathele zinyoka bafika bezinyoka eziziyinhlobonhlobo sengikhathele ngacela ushembe lazefuli ngumuntu wesifazane mina akusho bakudalanga ukuthi umuntu wesifazane ulabe yinyoka ngiyacela basuse kimi ngeyinyoka ngicela ikhuleke sengikhathele zinyoka ngikhathele ziyingala zidla ngisho iy'ngane ngikhathele ukuthi ubusiseni uzwile Umnyazi wezulu, amen. Ukugcina noma igama lami ngugcwalisile wakwasibiya washadele kwaphumala ngiqhamuka endaweni yasemahlabathini enkosini uZungu. Njengoba ngilapha bantwana basesibili ngiyaqala ukuza ekhaya lomphefumulo bengingalazi. Kodwa ngithe mangibuya emhlanganeni ekupheleni komhlangano kaJanuwari ngathi mangilele ebusuku kwafika ukhokolosi wakaPhumalo angimazi wathi uMampela wathi mntanami siyabonga ukuthi usihambelile ukuya emhlanganweni siphumile osizini ebesikulo kodwa kusale abaningi baphumile abanye ababesempini kodwa ngicela okukodwa ungihambele uye ekhaya lomphefumulo uyonikelela abadala abangaphambili ngizogana kwaPhumalo engafika bashonele empini abazange babekiswe ikhaya. Njengoba ngilapha bantwana basesibini ngizonikelela lowo myalelo kaKhokholozi uMampela wokuthi ngizocelela lawo mndeni wonke wala engendele khona kwaPhumalo abahambela empini abangabekiswanga ikhaya. Ngiyaqala nje ukubeka unyawo lwami ekhaya lasemphefumulweni ngicela inkosi ngikhetha inkosi uyasilezulu ngizela ngoJanuwari kwashima kuvelwa phezulu eKhenana ngathi mangilele ebusuku ebuhleni ngithi ngifuna ukuvuka ngiyosebenza ngoba ngiye kosebenza bavele wafika isithongwane ngithe mangilele leso sithongwane ngabona umuntu wesifazane elele ngala ngiyomphosha lo la ekhaya lemphefumulo ngithi ngiphakamisa ikhanda ngiyabheka kwathiwa ekhaya lemphefumulo lo mama ulele phakathi emanzini umise ikhanda ngathi usebantu udongo behamba namanzi ngizela lelo daba ukuthi uNkulunkulu azamkhumbule lo osemanzini amkhiphe amkhulule naye abe yisabesi lokhu mawusabelwa wangena enkandla enkosini yaNkulunkulu la ngizoletha isibonakaliso esifikile kuzosakube ulesine ngithe mangilele ngabona inkosana ungubo ehlala la ngaphakathi inqamula imbobo kwasekhuluma umuntu wathi la ekhaya lomphefumulo abantu fanele bephathe imbobo makezela ngoba izalukazi namakhetha babambelela izimbobo ngithe imbobo ngithe mina ngiza nasongela la esangweni ngabona insizwa engangathenga igqokile ingubo emhlophe zigqoke ikipa wayesekhuluma umuntu wathi avumelekile ukuthi la ekhaya lomphefumulo fanele singene ngey'kipa fanele sigqoke izinto ey'nemikhono emide. Sithe mase siphakathi la ngakulenze enkulu ngabona kubekwa amabhakede kuthiwa abantu abangachameli phakathi kulo muzi lo fanele uhlonishwe. Ngase ngibona lapha ngimuva ngathi kugcwele abantu bamasipala u-DSW beklina la bephethe oplastiki abanyama oklina la kunonyezi. Ngase ngibona umshumayeli umndeni wakasi ngase ngikhuluma ngathi le nkulumo ngizoyidlulisela kumshumayeli uMajiya ngicela ukuthi uNkulunkulu asephambene abusise lokho engikushilo. Amen. Inkosi angikuhleli kuphakama unyazo lwezulu.
bantwana bangamenzi wezulu nomhlaba bantwana benkosi enkulu yangithi ehleni wamaNazaretha unyazi wezulu siyabonga ukuthi umsindisi wasakhela inkundla esihawu sokuthetha amacala abazali bethu okuhlambukela abazali bethu sibonile sikhula kukhandwa izinto emhlabeni kuthiwa oma-TRC lapho khona kwakuthiwa kuzohlambuluka ababecindezela abanye bebabulala kodwa zange siwuthole umphumelo walokho azange likhululeke izwe azange kube kuhle ngoba kuzange kukhulunywa abanikazi bezwe abangavumanga nezwe labo baze badliwa yinhlamba abanye baqhunyiswa ngamabhomu bajikela ulwandle badliwa wofishi ogogo bethu abanye babulawe inhlabathi yabo abanye baphangwa lezi ndawo nje undaba ezithiwa kithi amanje yakhuluma ngazo iningi lethu sigcwela ngapha ko-South Coast siqhamuka enhla ne-Afrika sawela KwaZulu base ogogo bethu bethola lezi ndawo lezi eziseduze nolwandle amakhonzwane abathumbe babeyithanda lezi ndawo ingakho indaba ezitha ethi ugcwele amamishini lapho ngoba ila abafike khona babaqhikiza abantu abampisholo abafaka ngaphakathi nezwe ukuthi abahlale lapha enkangala koGwatula bathatha lezi ndawo ezayinonile eseduze nolwandle base bakamamishini kuze kuthiwa ngamamishini ngoba ususelwa kwimishini ababethunywe yona omasababo oQueen Victoria njengoba sekhona uVictoria Street ezweni lakithi ongababusi labo umbuso wabaRomana belungu iRoman Empire lesakusa namanje esasebenzisa impawu zabo umbuso wamaRomana umbuso wabelungu lo mbuso wabelungu wabakhona ngisho uKristu engakazalwa wafika usukhona lo mbuso wabelungu wawunenkolelo ukuthi bona badalwe ngenhloso beyibali imhlobo ezinye izizwe zidalwe ayidalanga ngenhloso zadalwe ukuba zibe izigqila zabo uShembe ufika isizwe sambuso wamaRoma ukhona ufike kuzokhulula indle eBishop ngoba lo mbuso wamaRoma namanje usekhona yiwo lo Petro laba obani labo abanenkani lo umlomo engazuthi lesi swane singadliwa lo waseAmerica ubani uTrump yiwo lo mbuso wakulo lo mbuso wathi waphikisa indle eBishop namhlanje indle eBishop iyayinyanya yona siyayinyanya thina abantu abampisholo uyibona sengathi awudalanga ngenhloso kanti awudalwe ngenhloso ingakho bethi ama-America athi black is beautiful umuntu onsundu muhle umuntu omune umuhle ngoba sasidalile thina futhi singomama be-human being bendalo umuntu abantu abamnyama bona badale abantu emhlabeni umuntu omnyama uyakwazi ukuthi uma ehlangene indoda umuntu omnyama uhlangane nentombi umuntu omnyama kuphume umuntu onebala elikhanyayo kodwa umlungu ngeke amkhiphe umuntu abelungu abehlangane bodwa ngeke abazamkhiphe umuntu onsundu okuchaza ukuthi thina singama-original thina empeleni kaNkulunkulu labo bayizingane baqhamuka kuthina angikho-ke lapho la ngikhona ngilapho ekutheni izwe kuthiwa libuyisiwe kumuntu omnyama kodwa siyafana nomfanekiso nje lo khona ngakini okubhekela ngakini iy'tolo zamaSulumane nezamaNdiya nezabantu zibhalwe ngamagama abantu Umcineka General Dila ezweni labantu abamnyama modwa mfuna umcineka ungene ucwazi ufuna umcineka twaphuma la ngaphansi amakhathibhodi udlule uziyofika unguthe iparafini umcineka wena ulugeza iparafini usethatha igama layo labhala ngoba kwakhiwe phakathi kwendle eBishop Vusumuzi General Dila ngalaba njengezibona umusa wabhala ukuthi geza ngenkomo ukhoza angazikhoza abantu kodwa inkampani yamabhunu adayisa ngenkomo kodwa abhala ukhoza livestock ukhoza livestock
ukoza akekho ukoza wayelusa inkomo esengiyinkomo lento yelana eNingizimu Afrika ukuthi izwe lomuntu omnyama izwe selibuyile into efanayo nayo akho lutho olubuyile igama nje ukuthi libuyile bese kwayile ngosana abafowethu-ke esabakhethayo baqumbile ngathi imbodla bahlele ePhalamende lawo lingusana ini ngeke liyashupheka lihlutheliswa yini ngiphiwe ukwazisa 122 ukwazisa abantwana omnyama ukhanya osezulwini awiziphiwe zibane ukhanya wasezulwini ziphiwe zibane abaqotho bayabulizwa lelo izilapho angenziwe ibe khotho ngelizwe izilapho angilizwe ngibafane angizamele iziphiwo zami semaqedeni kodwa lokuthiwa ngilizwe ngiphaphama ngisamukela isipho sakho ngimina nawe namhlanje usubone umpula wasezulwini njengoba ulethe emhlabeni ezweni lasemaqadini la uzogeza khona izizukulwane zezizukulwane zolimo lomndeni oyithonga phezu kwempilo yakho mayibonge Nkosi mayibonge Nkosi omunye umpulu ubona ngakithi kuthiwa khona umthavula Sungolile umthavula manje khona inalithi fakwe inalithi iy'nkuku ezimnyama iy'ngulube kuthiwa kuyagezwana izangoma nenyanga kwenziwa khona ungcolile shembe bayisephembo wakho wasezulwini ongeke uzungene omajiya ney'nkukhu nenalithi ikhala imphefumulo na phambi kwethu mawubuka ningana nendlu yesonto engakithi nangakini mawunomqondo olufuphi ongathi wenzela inkukhu uzothi ungangesonto lakini angazi ukuthi ulindoda ngakenzela inkukhu inayo umswane onesibhi uthi ngani mothi hayi ngifuna ukubika ingane yami njengoba ngibambe le nto bayahloniphisa bathi ijuba angilazi ukuthi ijuba liyayibizela inkukhu ayibhizi bakubiza yonke into ukuthi ushembe cha umuntu uma efuna ukwenzela into banje impahla imbuzi hayi inkukhu inomqondo omncane ingawo nalizola mthuthu nje ngoba ezamanje zidlalela iy'nkukhu ikhentaka abasafuni manje ukudlalelwa iy'mbuzi kuthiwa ziyalunga abanye babiza ukuthi ushingama inyama yembuzi kushiwo impahla yakhe ezulwini ezivumelana uNkulunkulu nina abawombuzi ngangikhipha nize emhlabeni isizwe sami sesingcolile nina ngikhiphe ukuthi nothetha amacala emhlabeni ukuthi omajiya uma bethakathele kodwa nisipho ukuthi bagezane omajiya uma beqabele kodwa nina njoba umlotha baphumisana umlotha basengelana ilanga bagezelane kuphela amaqhubu namazona uma befuna ukukhuluma iy'ngane zabo omajiya nganele ukwethuna niyoba impepha uma omajiya wefuna ukucela inkethelelo noba inkethelelo umsebenzi wembuzi ingabe ushemba inqunywa ungazange ibikele umsebenzi wayo egcekeni futhi ingazange itshele ubikele uNkulunkulu Nkosi sesiyamnikela ukuthi athethe icala lethu uthandazo ubusiswe impahla imbuzi umsebenzi wayo inkomo igcina isiko ima lapho esibayeni besiyakhona kuthiwa nina basekuthini namhlanje wena gogo zakugqolise naye inkomo azigqolisa ngayo ikhonje esibayeni igcina isiko imbuzi ithethe icala mayibonge Nkosi ushemba umiselelo ngofunde nawe ekhaya incwadi sazi incwadi ngaba seyingibekele incwadi
9 verse 19 amahebheru bokubheke lo ncwadi 9:19 uyikhona ifuni angikho la ngikhona ngikhuluma lekutheni lesi siphuwe khulunywa ngaso isakho nawe uyekile uyihlo wayekuunyoka wayekugogo wayekuumkhulu wayekugogo wayekubokwazi wakhepha wena ukuthi namhlanje ngivule kamehlo uze ekhale emphefumulo sikamacala isiphiwo leso sakumele uphaphame uthunyiwe njengobulala uthunyiwe njengobulala uphume ngabafeni waze washiwa kwathiwa sifuneleni abathunyiweyo uzobona sonke lesi sigubhu sesibongo sakwenu mangide sakwenu umphetho womani abakwenu la umphetho womani bakanyoka abakwenu lo umphetho womani bakayihlo nje khuluma leyo ntombi uphethwe khona la hamba ngile abantu useshini sawo uma uhamba kelizwe ungufile ushonile ubhubhile noma ugodukile ma uphethwe yibo useseka hlangothi la uyabona uyabona usibona nje umbekala lazima ngaze ngomphuphu baba amazi uyokubona baba wemphetho konye kolungu ngoba kuphethe konye nalunga akekho nje abahlangene nje anike sibane nesona wena funda baba Wathi amahebheru 9 evesini 19 ba 19 ngokuba uMose eseyimemezele imiyalo yonke kubantu bonke iyamenyezela la ekhaya emphefumulo imiyalo yonke nabantu bonke ngomthetho yebo ngomthetho walithabatha igazi lenkonyane yebo wathabatha igazi lenkonyane nezimbuzi nazi awuyazi bezulu uzobelithabatha lentambama sisakuyona kanye namanzi nomoya obomvu abantu bazotshela nje abafuna ukusela amanzi bayilapho phambi kwakhe emphefumulo sanizwa unyazi nehisophi umswane sembuzini hayi kukwini wafafaza incwadi nabantu bonke iphinde waweqaliqali incwadi yamaHebheru 9 verse 19 ngokuba uMose eseyimemezele yonke imiyalo kubantu bonke esewushilo umthetho abantu bonke ngezwa mbelanga ngomthetho walithabatha igazi lenkonyane nelezimbuzi kanye namanzi nomoya obomvu nehisophi wafafaza incwadi nabantu bonke ugogo kade khuluma ngayo manje intombi yakasibili ukuthi wayenenyoka incwadi lesifunda ngayo khuluma ethi leli ligazi isivumelwano uThixo aniyala ngaso wayala ukuthi phumani emhlabeni batabamlothetha amacala etshela imbuzi igazi leyokhuluma ngaso futhi wafafaza negazi uthende lo okhuluma ngayo nezitha zonke zokukhonza yebo ngomthetho imvama lezinto iyahlanjululwa negazi wobani akubi bintu ukuthethelelwa uma kungathethelelwanga negazi yabo angithi sikhuluma imbuzi namhlanje siyofuna bathethelele ezonweni zabo abanye abantu baye bathi lapha ekhaya emphefumulo umbululwa into yakudala kuthikisa kuzosiza ngani ukuthi kulokwazi indaba yakho kwakho ukuthi uyithole ngenyoka kunganga nempilo ephambili
isingamani impilo yesikhatshana ozothi ngidiwe kuyona lento lempukumpuku ekhuluma ngayo. Wazi ukuthi umuntu mayesehlambuluka ngokwemvelo umuntu mayeseqhamuka ukuhlambuluka usuke sevuma. Amnjalo bathuka abantu bakuleli. Umuntu mayesehlambuluka usuke sevuma sethi hayi mina kade ngumthakazi. Usuke echaza ukuthi uveza imikhuba yenzayo. Okuchaza ukuthi ngolimi lwesiNgisi useyasarenda. Useyavuma. Useyiyeka lento useyiveza obala ngoba uyazi ukuthi uma khona umuntu okwehlelayo uzoyekuyena ingakho seyiveza. Uchaza ukuthi semhlulile lento useyayiveza. Ushebe la ekhaya emphefumulo uyabavusa ethuneni hambani enganenzeni mvume ukuthi nina bembhathi inyoka nibhathi abathakathi ukuze kwazele bese nilethwa kushembe aniphuce lezo zinto. Yabona umuntu mayededele zilwazula lapho esikoteni iphethisibhampelele uyabangqokoza abantu bamkani inyama bese kusuka izi thusi banibani kubulala abantu abamba inkunzi bese kubikela amaphoyisa. Amaphoyisa asuke emfunelani lo muntu? Amfunela ukumqoqa bese mphuca isibhamu ukuze engaphinde kudutshulwa abantu. Manje nathi ushembe nobaveza unabavele wani ukuze sibona nalo usiza siphethe usize kanti uthi siwanto yakho amashumi 20 noma ukhokho wesizwe samashumi 70 yena abantu beselentuthu yena abantu obekula abantu bebekothi ingane lo enza ngazinkelezi usevumile uyayiveza sesoya uNkulunkulu Nkosi yamakhosi sizombika lokhokho methule lezo thixo zalo usiba kwangena umoya omumbi kasathana sekubethule bese yambuka zonke lezi zinto ayihlomisa ngazo omubi ngezindebe yakho uzofaka ejele bese phuca zonke lezi asaba khona umuntu ovuka nentuthu yalezi thixo ngoba sephuciwe hayi konkosi mawujalo sika lento wisulu bana lo muntu othi hawu isizwe masenije yeke ulela bani kungcono ukuthi uhlakule indima inkulu hlakulu khathale uthi ngilithi uthi mawufika ngaleyo thuna wathi wabona mntana indima usedlalile njengoba usudlale kanje indima usuhlakule kanje ingane zakho sizoqhubeka leqhubeka uyinkosi bona kunokuthi makunje ngoba indima eziyetsheni usula uthi sakhuluma sekubona uNkulunkulu phela ushembe wenza kwenzeke ushembe ngezwi akakhuluma la ushembe ube mhlawumbe wonke koshona ngani mayibongosi. Omunye uyathandazelwa abantu ngale ngubo esathini kounyazo lezwe. Uyathandazelwa ukuthi sekusukuma umphefumulo womuntu phezu komuntu. Uyakhala. Siyamthethisa sisithathele mina. Lo ngivuka phakathi kwabantu namadimoni avuka phakathi kwabantu ney'lwane ziyavuka phakathi kwabantu. Abeselikha mina umzulu wami la ngifuna ukuzokhuluma ehlupha lomntwana ngoba lomntwana usesebenze kakhulu ekhala emphefumulo. Mina ngizovela ngoba yonke into ayisebenzayo ngiyayinciphisa. Ngoba mina umphembi wobume egcekeni wenzani wena ndoda uthi eyinebuhlungu uthi mina ngahamba ngawolanda iy'lwane ngifuna ukuthwala mangiyilanda iy'lwane zahlala ngasengenza isifungo nomkhunkulo wathi umkhunkuli uyosebenzela mina ney'ngane zakho uzosebenzela wena uthi iy'lwane zakhe ngoba ubecupha omakoti phuphuma izisu akuyalale namadodakazi akhe uthi zazo zililwane lala ngale manje oyithanda kakhulu usuyilala nazo zonke iy'ngane zakho lala ngale oyithanda kakhulu uyalala nazayibulala lale wayesenqaba lo muntu zazo zithi iy'lwane uma unqaba ithini esolala nayo lo mntwana komkhonzini uthi waphoqeka ukalale nengane yakhe ngenkani indodakazi yakhe uthi bayiselela zase zihleke ilwane zathi-ke mfaka ihleze emlonyeni umqinya zafa asifuna aphilise ekhala ngoba sifuna umphefumulo wakho ungaphumeli ezweni uze lithi uthi wamphoqa ukuthi akokwenze lokho ingane yakho ayifaka ihleza uyathi ngayivale ihleza ngase ngicindezela ngomunwe uthi umphimbo wawo ungaphumi le uthi ngayiklinya ingane yaze yafa uthi maseyifile zahleke ilwane zathi-ke sekwale nawe uyibulala ngoba sekuphelile phela ngathi bangona sake sala ukudla losomanzi
sakhomba sabuka nje iphuma wathi nangathi ukhuluma ngeyakho makho emzibeni ukhombe wathi nangu umntana wami uzibani bani ushembe usemgezile muhle kodwa uyena ngophilo phethu ukhile uthi silithina ushembe uzophelela uthi ushembe yengane ekubophila mina Poma ngizona ngamta yike into engizenza lengane ngihleli kuyona le ngihleli kuyona usho ukuthi ngohlala kuyona ukuze iyoze nayiphela amandla sithanda ukulazi ingane ngizocela ushembe ukuthi akhulule lengane yakho wena uhambe uyoboshwa wathi nami ngifuna ke ukuthi ngihambe ngoboshwa ukuze ezilwane ngoba ziyangihlula manje ukuze ilwane ihlwane nami ngoba ziyangilawula manje khona ekupheli sewafa yena selawula lezilwane mina-ke nawe-ke ubani olwazi ukuthi ukhongo wakho lo wayenenkomo engaka wayeyithathaphi nakho lokuthi sicela wasiphe ingcebo asiyibheke leyona uthi ushembela izandla zakho njena uJehova apha zona awusebenzi ngani ngazo bonke abavela phaya bawulahla okhokho bethu abazange basebenze ngezandla kodwa babesebenza ukuqotha imithi bekhanda behlanganisa amafutha elwane ukuze bacele baze bacela ngempela ufuna lezo wena kenza lezandla zokhokho bakho ababenzile imkuba ushemba abaphutha ilwane Mama baphuthelane bese bethatha bayobeka lapho bekhona emndenini bese zakhe izandla zikhululeka zikhulu izandla zakho noma iphumelele nje ziboshwe uyu ukhokho wakho ezakhe izandla izisebenzele ububi lapho ekhaya emphefumulo uma inhliziyo zethu ivuma simthuma ushembe uzobenza ushembe abalande laba ababoshele khona bethi ushembe igazi lakho alibiza uNkulunkulu okubiza kuwe ngoba wena usebenzanga ngezandla waqoma wena usebenza imkhuba yokuqotha imithi kulala abantu wayeke usebenza lokhu emvelo ushemba akhuluma ngakho ukuthi abantu olima ukulima-ke kuningi ungaba nguweli kulima tuyalima ube umthumbu tuyalima manje okhokho bethu bona zange abanye baba bayenzanga leyo abakuthola okwakuyifa bakuthola ngamakhubalo abanye baganwe ngamakhubalo abanye babe nesengu kanti umuntu kuthiwa kwenzani ukhafula iy'ngane zabantu ngomuthi izingane isiphaphathekiso azolala azowenza nonkosikazi angabe sayibuyisela nakubo athumele iy'nkomo nalezi y'nkomo futhi ezamakhubalo wayethwele zihambe zolobona ugogo wabo namhlanje basethuneni bahambe nayo yonke impahla yokuthwala umoya bona-ke sihlupheke bangasiniki zona lezi zinto manje inkinga babuya nayo lo mntwana bayilethe kithi silapha-ke ekhale emphefumulo siyomusa umsindisi unyazi lwezulu ukuthi inkosi bethule lo mthwalo asiyifuni kodwa sethulele bona bayifuna ukuhlela kithi ngoba bezane banqamule banqamule ukuphila kwakho nenhlanhla yakho bakwenza uhlupheke bese kunikeza indlela elula uthi engimanje yathi wesilima wena awufuna ukuceba wena ugcina usuvuma imntwana yakho umuntu ongakhuluma athi hayi uma ungitholele nje inhlabathi yamathuna omndeni ubuye kulula wena ukhafuna inhlabathi yamathuna omndeni wakini ezindlini zemncwabo indle ey'ncwaba zakini ukhafuna indlaba awusuthathela wonke iy'thomba wanikeza umkhunkulu ucebele usiza ngani sihamba siphila nto esihlutshwa abantu abahamba benze leyo mkhulu enjalo bemndeni yethu asibabikeli-ke uNkulunkulu sibacele nangemthandazo uma iy'nhliziyo zethu sicabanga ngabo zibanisa ngabo ushembe uhlole iy'nhliziyo zethu abese ebakhulula ushembe mayikonkosi lana-ke bantwana benkosi sinabantu lapho asebake bafika bazonikelela imindeni yabo osekunesikhathi eside banikelela imindeni yabo abanye zabatshela ngonyawudlula ukuthi manifuna ukuthi isigaba sesibili asilinde siphume sibuye emhlanganweni bese-ke sizoqhubeka-ke nesigaba esilandelayo labo bantu-ke abakade banikela imindeni yabo ngonyaka odlule nangalo nyaka olandela odlule bayabikelwa-ke namhlanje ukuthi uma imindeni kungekho ekuvezayo ukuthi abantu abami nako okusilele ekhala emphefumulo ekufanele kwenze uma kuthulekile nizobona ngani ukuthi sebegezekile sebefuna ukugoduka baye ekhaya mabengazange bayikhulumele ngomlomo wabo ukuthi bantu abangozani niyosikhonzela manje ekhala emphefumulo niyosicela ukuthi sikhulume abantu abageziwe ke lokunyaza ekhala emphefumulo hhayi labo bathi sebehlele esangweni labo bantu abasebehlele esangweni singeniseni igebengu lezo
yike bengeza akwazi umuntu ekhuthiwa isibhedlela egula bese abesethi usephumile esibhedlela uhlele esangweni abelizwe kwabona abantu abangeni emndenini ngamacalawo bese behlala bebona asinaniwe thina sabile amacala etasila bese begijima bazovela beyokopa isele ebusuku la singokho bethu sibenzeni ihlele esangweni asikhuleni ngomqondo sihlakaniphe sibe mhlaniphele ngenyoka sibamnene njengamajuba funda nawo sithuma ushembe ngembuzi yokuqala Nkosi yakuthuma silosikhophela isizukulwane emaphumbeni umali okufa wahamba ushembe uthumekile noma uthumekile wangena ngotshani behlabathi bethuna likayihlo wahlulekela kwabomkhulu yakhokho wezizulwane zokuqala wayifuna zonke waguduza wabalanda bonke ethuneni wabathola ngomhlana kubanzi wenza nalo ekhaya emphefumulo uyabakhuphula isilo abageza abalamuntu babeke egcaweni bathula iy'lwane benza yonke into abanamakhanda akhulu babuyisela amala abasenenkani aloke bagabisela nezulu kumani nazi ingane zenu nawo babevunyiswe ey'kondlweni tokumani bobe siyavuma namanje ushembe bavumisa ukuthi abavumisi ukashembe mayibonkosi sebaphathaphatha sebethola hayi sehlele esangweni singeniseni hayi ngebemlezo abantu babekhuluma ulimi oluphilayo kufanele bakhuluma iqiniso cha bantu abami uNkulunkulu sesilungisile sesikulungele ukugoduka hambani niyosikhonzela niyosilanda ekhaya emphefumulo mayibonge Nkosi bazophithwa uyazi nangavuma ey'kodlweni ingakangeniswa ekhaya emphefumulo ushembe uzobakhulula ekhaya emphefumulo mayibonge Nkosi bagoduke emakhaya kahle ngenhlanzeko bafike bagcinele isiko lokumamukela ekhaya kube yimanqa kanti ukuba-ke niqale imicimbi sengiqhiba manje ikhithi zamasiko awukhokha usibantwana sezokuthiwa uyena wathi ningenzelanga isihlangu ngaphambi ukuthi senzele ukhokha usibantwana isihlangu sakho siyokuyekene khokha usibantwana sicabanga ukuthi ngenyanga ezayo sikwenzele isihlangu sakho sizokuthiwa wena wagcinayo kodwa soqale senze umcimbi wonke abangaphambi kwakho abangazange benzele ihlangu kuze kuyofika kwabasendulo abafike empini bangathola abangangiwa lutho sicela ukwenzela umcimbi wokubakhuphula siwenzele ihlangu khipha inkomo iqhube mntu wonke shemikazi wezulu basikele ihlangu wonke kusuka emakhehleni ayizolo emva kwakhokho losomenzela umcimbi wakho ngenyanga ezayo bonke kuze kuyofika empandeni yesibongo abangenzelanga ihlangu sithi ihlangu zabo nwenze umcimbi wakho ludlulise besenkalo kakhokho senisigqibile isikhithi asekho umuntu ozokhononda ngemuva kodwa akenzelanga ihlangu umadoda sevela sewabalula masokwenzela izinto kuza nabomama bafishane nabomama bafishane into bayahlola phethe uplasikane into inyangasekala mayikhohlela ukuze nyakaza umthini makhosi cha komakhosi awena uzozenzela kulanda umajiya nawo alozopaquza emzini kayihlo uzozenzela abantu baphume ekhaya emphefumulo manje sekuwena phela kufanele ugcine umele ubusokhaya mayibonge Nkosi awusakulanda umajiya landa umajiya abantu bangena ngewindi engumshumayeli wafa abantu waza unemoto wayeseba umshumayeli yena usogqamazela ithongo lakini manje nosukuthini uthi uyaza ngondeza kushiye umuntu abantu bakuwa mkhipha ngenhlango uzaqokele ngube enomubani mfana sigebengu lento intshonta lento ayasiyo nasemndenini wakho wona akumshumayeli tuzo kwenza abantu abadala majiya shembe uzomnqamula lokho ingakho seyilandela yena ushembe unyazi lwezulu ilandela lona esigodini solusizi ibageze makhulule umsebenzi kamshumayeli wangakini wokuthi akuphelezele masenzolanda umndeni abese yanikezwa iy'misipho zobasiza la umsebenzi kamshumayeli ukuthandaza hayi ukuthi agcine sethi umshumayeli kufune ukhambo olumhlophe nokuhlala uyena hayi funakale yonke leyo iy'thixo lezo shembe uqedile manje mayibonge Nkosi labantu-ke asebenesikhathi bezonikelela umndeni bayalulekwa ukuthi abahlangane vele lokuzana ngidlulisela lokuthi ingabi khona abantu masesihamba labantu baqala phansi bazoza isigaba sesibili leso kubantu asebenikelile asebenesikhathi eside bazonikela mhlawumbe ngonyaka odlule ekuqaleni noma ngale kanyaka labo bantu sebengahlangana bewuzana bese bekhetha indlu ezindlini zonke zesibongo abazophumela ngabo ukuthi umndeni azophumelana emphefumulo uyophumela kule yandlu makuba benenkosi
usho uphuma esigodleni sakho kankosi mawuyisibongo esinenkosi njengoba nathi sinathi sakithi kamajiya mase bekhishwa kufanele baphumela esigodleni sakamajiya konke kokwenziwa khona makusuke ekhaya emphefumulo kwenza yonke imicimbi okumamukela kuphela inyawo ugoloqo mase sekuphelile kuhambe isikhathi kwesihlangano bese sivumela ukuthi sicela ngosuku lokuthi senze idili lokuthi siyabahlukanisa ngezindlu mayibonge Nkosi ukuze phela nawe wazi ukuphepha nokwesendela kini nomunye kodwa sibe siyisibongo esisodwa mayibonge Nkosi awuthuka ihlamvu manje esontweni ayisizulu leso isintu njalo leso akusona izulu isintu leso labo-ke asebebanikela udalo into efanele bahlome ngayo ngaphambi kokuthi bazokhonzela usuku lokukhululwa kwemndeni ukuthi masebeyikhethile leyo muzi abazophumela kuwo abakho izindlu ey'ntathu indlu ebizokuthiwa yamasentha ezongena inhlanisuthi-ke amadoda kusuke emakhosini iy'nduna amabutho iy'nduna amantombazane balapha ekhaya bonke kwehle njalo uma kuwumuzi wabafokazana njengowakithi ongenabo amakhosi ngiyalinganisa ngalokho yindlu yokuqala le eyesibili yindlu ilawo ley'ntombi eyesithathu indlu kaJamangweni kusukela koNdlunkulu namakhosikazi awokhokokazi aganile lapha ekhaya nomolokazana namadodakazi asezalele ekhaya izindlu ey'ntathu eziphoqelele ukuthi azakhiwe ngaphambi kokuthi umndeni ukhulume bese behloma-ke ngenkomo yabo izithebe bese kuba izimbuzi la embuzini khona imbuzi ebizwa ukuthi isithebe sabantwana makuthiwa isithebe sabantwana akushiwo ingane encane kusho amakhehla nezalukwazi ukuthi wona aphuphuma achitheka aseyiyingane ethuneni noma ngaphambi kwezalukwazi ayizingane awayidli inyama yenkomo ehamba ngamasondo badla inyama yembuzi ngoba bakawelisele mazikweni okukhuliswa kunenkomo yabo ukuthi isithebe sabo abantwana baphuphuma bathutha balahla bakhushuka kulezo imbuzi kufuneka ibe khona na mase zikhona noma sekuhlelekile zikhona sebengeza abantu bazokhululela usuku bese siyenkosini siyocela usuku Nkosi umndeni wasekuthini wangenisa impahla ngo-2022 noma ngo-2023 noma ngo-2024 kusenesikhathi sebezokhululela Nkosi ukuthi umndeni ukhululwe ngoba akukho okuvela mndenini khona okunye okusasilele mayibonge Nkosi siyabonga iy'mbuzi zihlala intondolo hhayi ukuthi ziza la efanele ilungise emakhaya zibe khona nesithebe sawo sekhaya ma kungamakhosi-ke kuwumuzi onamakhosi kwakhiwa izindlu lezi engibalayo ntathu bese kwathiwa isikole indlu yamakhosi indlu yamabutho mase bezolandwa isikodlo nendlu yamabutho mase bezomukela nawo kuba khona inkabi isithebe samakhosi bese kuba khona inkabi yamabutho ingakho noma sebe abane isibongo esamakhosi lezi mbuzi kade ngiyibala ekuseni ey'hlanu uma inkosi ibisi eda ngenkomo yamasondo inkomo emela amakhosi anamacala asindayo inkomo emela amabutho xa kuthi inkomo ey'nhlanu la ekhaya emphefumulo iy'mbuzi ey'nhlanu nenkomo embili zokuthetha amacala alapha ekhaya mayibonge Nkosi mayibonge Nkosi cela ukuma la bantwana benkosi yakithi ebuhleni bamaNazaretha ngolunye usuku lokuthola nawe oqondene nawe kodwa uma uthatha lezi nkulumo ade yikhuluma abantu uzihlakazi nawe uzobona khona ukuthintana ngoba khona oyathani mina ngikhuluma ngodaba lami mina ngabona kuphinga umshado wakho uzoyeka kanjani ukuphinga umshado wakho uma ngabe impande yakho leya ingaphumuli okuyayibona uphuma esidwini sempande njalo isidwi sempande uphuma kuso sasikhohlakele usho ukuthi uzoganga yonke into engamachilo nemigqa eminingi phakathi kwempilo ey'hlukene
abanye baphelele umendo, abanye kuqaqwane, abanye benza ukuthi kodwa nansi intuthu. Uyabona into esibophe sonke thina abantu abaphelizwe, thina abantu abamunwe, yilabo bantu abafela impilo. Bona beza nokufa okunzima. Izinto zamaNazaretha abantu ababengamabutho bayingozi abantu abanakile. Bona abantu azange babe nazo izona eziningi ngoba bona beqala nje babutha bese amajongo. Bengakabe nazo izona. Bafundisa eyodwa kulelizwe. Abanaqala icala labo noma ngabulala umuntu icala labo licala amakhosi. Ngoba bona babelala ilizwe inkosi babehlonipha. Phela into ababophile bona ukuthi babegcatshwa amafutha ezilwane bedisa intelezi ezimbi bese ngcola igazi labo. Nokuthi-ke izandla zabo igcwele igazi ngoba babethunjwa amakhosi bebulala. Kodwa bona ababosheli babulala. Ngoba izwi lokubulala liqhamuka kwakuyize liqhamuka kuyizwi eliphakathi soshondalo kuthiwa amazwi laphakathi ukushonda lezinto engaphikiswa. Kwaze waqhamuka izulu, kwaze waqhamuka izwi ukuthi wabethefula abantu abadala kuthiwa bayethe Nkosi sebedlalani intelezi ababedlile yamabhubesi nempisi sebengasafundi ukuhlala phansi babulale nje umuntu wesifazane ukuphulela basamboli sekumnyama abantu bathathwe badliswa iy'nyama zey'mpisi badliswa iy'nyama zalesi silwane esigijima amanketane iy'lwane ezinonya ezidla into ebolile inkentane nempisi mayifithi ukhokho wami ekade wabona ithi ngashayisa ngegriphu kuyigrephu khona okusuke kuphihlela ngempethu badla kamnandi. Okhokho bethu basibabile iziswini zezinto. Manje-ke laba bantu abasaboni lutho, amabutho abasaboni lutho. Umuntu uvala amehlo uselishaya ibutho lakho amehlo usamehlo abona umuntu wesifazane acaba ukuthi indodeni nomkhaba afake ihlehla kube konke namashumi engane yonke into khalo kusho lokufaka eswini sele akasaboni uyasangana ekhaya. Yizona zinto-ke ababoshela zona. Kodwa bona icala lokuthi bona bathi ababulale cha. Mase bekhuzwa ukuthi bahlala phansi ayibanga umthetho abasafuni ukubamba umthetho. Ukuthi bathathani ikhalanifa lemqwela abasavuma bethi bayethe Nkosi. Bayethe Nkosi kanti ukuthi inkosi ayibajuntshwa bababa. Ngokuthi babethefula basekuthiwa bayethe basekuthiwa beziwo bayethe. Ngoba amakhosi ayethi bakusho konke bayethe indaba ezinto bayethe sinikeze nasiyakhona khoba lapho uzohlasela umthetho zohlasela bayethe wagcina manje sekuthiwa ngathi indaba ezinto bayethe ngoba namhlanje kuthi ubayethe amike abakwazi balethe balethe indaba ezinto siyabafuna bawukudla kwejozi balethe manje ubalethe ongasekele wapheka ukuthi wabayethe. Namhlanje amagama amahle nami ngiyade ngisho ngiyakongela bayethe indaba ezinto uzwele nami indaba ezinto noma ngithi siyabonga sicela ukuma nabakhonzi abahle basesulwini. Socela uNkulunkulu wasekuhleni asivumele sime la Nkosi ukuthi sizlayo. Amen. Sicela ukukhusela umsebenzi kaNkulunkulu ngehlalo sekhulu ngama-31 139. Socela ukushumayela unganani uzelisosho njengami ozosola onezinto ezivulelekile. 129 isabela.